Mekga ya dipolotiki e beile diphapang tsa yona ka thoko ho tshehetsa lelapa la bomahlatsipa. E mong wa baqoswa ya dilemo tse 48 Jacobus Klassen o tobane le qoso ya teko ya polao. Ho tlalehwa a lekile ho kgamisa e mong wa mahlatsipa ka metsi. Klassen o sa tswile ka beili ya diranta tse 20,000. Baqoswa ba hlahelletse ha kgutshwanyane lekgotleng la dinyewe, mme nyewe ya bona ya kgutlisetswa morao ho fa botšhotšhisi nako ya ho lekodisisa kgatišo ya ketsahalo eo. Botšhotšhisi bo kopile hore nyewe e kgutlisetswe morao ka baka la hore o santsane o na le dipatlisiso tse le hore di santsane di saletse morao. Re bona di le bohlokwa haholo for case ya rona, ke ka ona re kopile hore re kgutlele morao re di fumane pele re ka tswela pele ka nyewe. Baqoswa ba bang le bona ba tobane le diqoso tsa ho tla ba ntshitswe ka ho suptjwa ka monwana. Go bontsha hore batho ba South Africa ba tennwe ke ntho e tsaitseng maso sport, and ke ntho e leng ga tlameha ho etsala ho ngwana o fe kapa ofe. Mpa re thabetse hore NPA e mametlelane le yone nyewe ena. Ketsahalo ena e tsositse boipilaetso mo EFF e entseng boipilaetso ba hore molao o tiiswe. So ho re bontsha hore tlile sepolesa ha se sena le lesisitheo le leholo haebaneng e se go hloka bokgoni, mme a ra kgotsofala ke hona mare ntse re kopa baahi family haholoholo mafaeta hore ba nenne ba leke ho itshwara ho fitela re bone process ena ya molao e be fitla pheletsong. Ntho ena ya kgethollo ena ya batho ka mmala ha se ntho re dumellanang le yona ho hang, ke ntho kgutletsang South Africa morao. Re le ANC Youth League re tla sala morao tabena ho fitela pheletsong ya teng. Mme re rata le ho romella molaetsa ho setjhaba kaofela sa Afrika Borwa hore ketso ena ya racism ha se ntho re tla e emela re le mokgatlo wa ATM. Re tla dula re attenda nyewe ena re supporta lelapa ho fitela re etsa bonnete ba go molao ho nka o etsa toka mo ka lenteng. Lelapa la habo mahlatsipa le relentse le tswela pele ka nyewe ya ditlhapiso kgahlano le baqoswa. Makgala Masiteng, SABC News, Bloemfontein.